Trener najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, Marijan Vajda, nije bio u Australiji, a po svemu sudeći on će se priključiti timu u nastavku sezone. Naime, Vajda je ostao u Slovačkoj kako bi bio uz porodicu i Novak ga je obradovao još jednim trijumfom u Australiji. U razgovoru za slovački portal Sport, iskusni stručnjak je otkrio kako je sve to delovalo iz njegovog ugla. Bilo je zadivljujuće i fantastično, sledio je ceo plan koji je naš tim napravio, nije Medvedevu dao ni najmanju šansu u finalu. Što je meč više odmicao, sve više je odmicao protivniku. Ovo je njegovo vreme i njegov teren, kaže Marijan. Otkrio je i kako je izgledala njihova svakodnevna komunikacija. Čuli smo se svakodnevno, svi smo ispred laptopa, a kad krene ta videokonferencija tu je isto i fitness trener. Analizirali smo tako prethodne mečeve, pravili taktiku za naredne protivnike, rešavali njegov zdravstveni problem. Posle meča sa Fricom trebalo je srediti mnogo toga. Kapa dole Noletu za sve što je uradio. Vajda je priznao da se pomalo neobično osjećao kada se finale završilo, a fizički nije bio prisutan sa Novakom i ostalim članovima tima da podeli radost. Novaku sada, kako je najavio, sledi pauza kako bi zalečio povredu trbušnog mišića. Vidjet ćemo šta ćemo dalje sa kalendarom. Zabrinuli su me ti izveštaji o povredi koje treba vremena da zaceli. Definitivno ćemo smanjiti broj turnira ove godine. Njegovo zdravlje i porodica moraju da se uzmu u obzir. Mislim da ću, kako stvari stoje, putovati sa njim u Dubaji, a siguran sam da ću biti uz njega u Parizu na Roland Garrosu, zaključio je Vajda.